Your country was one of the most important supporters of our struggle for freedom. Buyadlondlobala buhlobo butemnotho emkhathini waleli nele New Zealand. Indvuna yelitiko letebudlelwane nemave angaphandle naledi phando ikusho lokhu ngesikhathi ihlangene nemlingani wayo wele New Zealand naNaya Mahutha. Namhlanje bekuchithwa nje isikhathi ngoba nje lento enzeke namhlanje laba abo Karen Mon nabo Downer bebecabanga ukuthi namhlanje ngeke baza la enkantolo. Kushushiswa ngasese kwenzatheli yeNews 24 Karen Mon nemshushisi Billy Downer kuchujelwe mhla lulunye enyangeni yeLweti yinkantolo lephakeme eMgungundlovu. Asikuvusele mbukele tindzabeni telwimi leSiswati la ku SABC 1 lesitfula cathatha etindlini tekusakata te-SABC ye-Auckland Park eJozi lishonile. Khumbula ke ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuchumana kanye na ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Chumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talabanga ngitipi tingekachini khungetsene ngumphakathi. Sishayele ku 011-714-6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. iSABC News live lakho itimele ayithathi hlangothi. Buyadlondlobala buhlobo kutemnotho emkhathini waleli nele New Zealand. Indvuna yelitiko letebudlelwane nemave angaphandle naledi phando ikusho lokhu ngesikhathi ihlangene nemlingani wayo wele New Zealand naNaya Mahutha. Letindvuna tihlangene eKapa taxoxisana ngetindvo letifaka ekhatsi impi lesemkhathini weRussia neUkraine, kutfutfukiswa kwebantfu labasikati, tekhociswa kwetikhali tembubhisho nekuhlelwa kabusha kwemkhandlu wetekuphepha kumhlabuhlangene. Tiphinze tahlikihla sivumelwano sekusebenzisana kubambisana nekuthengiselana letindvuna. Kungomanje leli likulawo labalulekile kumavela athengiselana eNew Zealand njengoba lisenzaweni ye-35 kanti likulawo lavakashelwa kakhulu. Kuthengiselana kwalamavela amabili kubalelwa emali lengu-3 billion wemarandi kanti iNew Zealand lehamba embili. Noma kunjalo budlelwano balamavela amabili bevele bukhona nangesikhathi sahulumende welubandlululo. Phando withi New Zealand bengahambisana hulumende welubandlululo kanti kwathi nakungena hulumende wenzandvo elinyenti yaphakamisa lusinyo belufake kuleli. Your country was one of the most important supporters of our struggle for freedom as South Africans through the really extensive contribution you made as New Zealand to the international solidarity campaign. I think the sports boycott that the anti-apartheid movement in New Zealand led is legendary. Ngaphandle walobudlelwano balamavela amabili lobuqinile kuningi lamavela kwendako lokunye. Our global effort to keep warming at 1.5 degrees cannot be underestimated because the harmful impacts of sea level rise is felt in the Pacific. And I continue to challenge and support the aspirations around climate change because we know just how deeply impacted our Pacific neighbours are. Udlelwano balamavela amabili leli laseNew Zealand ahlikihla tivumelwano letimfica. Indvuna yetemaphoyisa bhekicele sayibuyele eRivali eningizimu neJozi kutawutfola tisombululo kulesimo sekungadindi kwalendzawo kulandzela imibhikisho lemayelana nekuba khona kwabozamazama labemba umnotfo waphasi ngalokungemtsetfo. Takhamuti tikhala ngekungaphephi njengobe bozamazama babanga tikhundla nemigodzi. Kwenyukile kubonakala kwamaphoyisa kuleya ndzawo. Rivali, you go for now and sleep peaceful. We are here, we are hunting them, we are hunting them in where they are, we hunt them in the middle of the night, we hunt them in the morning, we hunt them in the evening. As they walk, we find them. Those that they gave us the challenge to say they are not scared of the police, please send the message, nami ngiyabafuna.
Inkantolo lephakeme yaseMgungundlovu ikuhlehlisele mhlalulunye enyangeni yeLweti kushushiswa ngasese kwemshushisi lomkhulu wembuso Advocate Billy Downer kanye nenzatheli Karen Mon. Lokhu kuta njengobe kusalindwe ticelo temengameli waphambilini Jacob Zuma mayelana nesinqumo selibhentshi leliphelele sekuthi kuhociswe kushushiswa kwangasese kanye nekuqinisekisa kuhlonishwa kwesinqumo semiyalelo wenkantolo. Mengameli wangaphambilini Zuma wasifaka nyakenye ngenyanga yembala lesicelo lebesimayelana netinsolo tekuthi Downer wapujuta imininingwane leyimfihlo ngesimo sakhe setempilo naqhubeka licala lakhe lokuthengisa tikhali kuMon lowabese uyaliveta. Bekucala ukuthi lona bekangumengameli Jacob Zuma bonakala esiveni kusukela buya eRussia lapho bekocwaningwa khona ngetempilo. Zuma ubonakala ngenankinga angumcemane nje njengoba bekayingcenye bameli bakhe enkantolo kanzi futhi ubuye wadlala nebeTindzaba. Ngemva kwalesinqumo sayitolo lebesimalela ukuthi ashushise ngasese boDowner naMon, Zuma uvele waphikisana naso lekusho ukuthi leso sinqumo futhi sisagodliwe. Lokubiketwa kwalesinqumo kutawulayelwe enkantolo lekubiketwa kwemacala kanzi lelicala lekushushiswa kwangasese kuhlehlisiwe kutinyanga letintathu. iNews 24 ithi yathemba ukuthi inkantolo lephakeme ngiyo letoqinisekisa konke. We are extremely grateful to the KwaZulu-Natal High Court for yesterday's ruling that confirmed the ruling of June, where they said that this is a complete abuse of power. The only aim of this private prosecution by Mr. Zuma is to intimidate and harass Karen Mon and Billy Downer. iZuma Foundation ithi Downer naMon kuncane labangakujabulela. Cha namhlanje bekuzochithwa nje isikhathi ngoba nje lento enzeke namhlanje laba abo Karen Mon nabo Downer bebecabanga ukuthi namhlanje ngeke baza la enkantolo. I-decision yayizolo ibike i-decision nje yokwenza ukuthi namhlanje kungaziwa enkantolo kusho ukuthi nje leyo win yabo bebethi bayiwinile izolo bekuhamanga nje. Kusenjalo licala enkohlalo lamengameli wangaphambilini Zuma kulinzeka ukuthi libiyele enkantolo mhla ti-15 nelanga lilandzelako kulenyanga lesetulu lapho kulinzele ukuthi afake isicelo sekuthi Downer ahoce uholeni lelicala. Umngani wasenzo meyiwa lomkhulu Mthokozisi Thwala ukugoqotile kwethula bufakazi kwakhe ecaleni lekubulawa kwameyiwa. Uphinzelitwe ngemibuto mayelana nekungahlangani kwetinkulumo ekwethuleni kwakhe bufakazi kanye naloko lokusestatementini. Thwala bekangumunye webantfu bebakulendlu yakabosingani ngesikhathi adutshulwa afa meyiwa. Njengobe kutobe kunalomusha fakazi ngamsombuluko bameli bebamangalelwa balwa neqinisekisa ukuthi akunamuntu lowangena kule yandlu mhla ka 26 October 2014 nakubulawa meyiwa. Uphinze wabuyela ebhokisini Mthokozisi Thwala kuphothula ubufakazi bakhe. Bameli bebasola babenembuto ngendlela yathi kwenteka ngayo into Thwala lapho athi khona wacoshwa ngumuntu wesibili lobekade aphethe umukhwa lekuthiwa wangena kule ndlela bekade bakuyo. You cannot give the description of the knife the alleged second intruder possessed because there was no second intruder who entered the house. Ngavele ngithi wayengekho nje umuntu ngobani wayikhona umuntu esimila ephethe uMessenger uyena lo waphuma nami wangijaha. Budlalo nabameyiwa nakhumala nabo bubukisisiwe kepha Thwala bekangasuye lofuna kwenza kakhulu kulelo hlangothi. Engakusho ukuthi babethandana in reference to leyo amalobola angibona ukuthi into ekhona leyo ngoba usenzo wayengekaza lobole engagcilile kumandisi ukuthi ufuna ukuthatha umfazi wesibili lokho ke ngangizokwazi. Bese ke futhi kubuka statement takhe lapho bameli bebasola bafuna kwathi ukuthi kungani Thwala angashongo estatementini sakhe ukuthi wakuva ukuchuma kwesibhamu mhlandla lesibili kepha ukhonile ekutshela enkantolo ukuthi wakuva. It is nowhere in your statement that you had the second shot when you were outside. It only refers to the one gunshot that you had during the incident. That was before you ran out. Yebo uright uqinisile futhi nalapho kodwa ke ngakusho ukuthi mawubhala statement kunezinto oyikhumbulayo after kunezinto oyikhohlwayo oyifule futhi uyirectify na after. Ngaphambili inkantolo ive ebufakazini bemhlati yomniningwane etincingo wamaphoyisa ukuthi kwindwa isumsafa ecingo lemeyiwa emva kwelanga abulekwe. Bameli bebasolwa abafuna kwathi ukuthwala ukuthi wadini ngaloko. There is evidence that a swim swap was done on the deceased cell phone. Do you know anything about that? Iyaqala ukuzwa lokho and kuyangithusa ke futhi ke. But it is your evidence that the ID for the deceased
was Ms. Kelly Khumalo until the Tuesday, from the day. Sorry. Until Tuesday after the incident. Yebo kuyiqiniso lokho ngoba ngayibona kumsombuluko. Kungenteka ngemsombuluko ebhokisini kungena fakazi lomusha lekungahle kube ngilomnye abantu bekade bangekhathi endlini nakwendeka lesigameko. I-Golden Arrows lekuyinkampani yemabhasi ithi kushiswe emabhasi last 4 kusukela itolo eNtshonalanga Kapa ashiselwa endzaweni lapaka kuyo kwasekudutshulwa umshayeli webhasi walimala ekhaya elitsha. Kuphindze kwaba netigameko letinyenti tekujikijelwa ngematshe lekungilapho kulimele nebagibeli itolo. ISantaco imemetele ukuthi itawumisa kuhamba kwamatekisi kulesifundza emalanga last 4. Lesinqumo sita ngemuva kwekuthi iSantaco ihocise kuba ingcenye yelibandla lelasungulelwa ukuthi libuka netingcinamba letinyenti kulomkhakha. Lamuhla enkantolo yamanje kaBhokweni bekuvele basolwa labathathu bayofaka isicelo sebheyili lababukene nelicala lekubulala sivakashi saseJalimane lekuthiwa lalibanjwa inkunzi endzaweni yakamasoyi vutane neWhite River eMpumalanga. Labasolwa boJoseph Nyalunga, Marshall Mamba naBongumusa Matsane lababukene nemacala ekubulala ikwetama kubulala nekwetama kutfumba imoto kuthiwa tatitine letivakashi teJalimane tilibangise esiciwini seKruger. Emoyeni sina Motsibi Monareng loyinzatheli yetindzaba teSABC lotasichazela ukuthi lihambe njani lelicala. Sikubingelele sikwemukele Monareng etindzabeni teSiswati. Angibingelele kuwe nemabukeli bakho. Kafishane nje Monareng sichazele ukuthi kwendekene enkantolo lomuhla basolwa bayitfolile yini ibheyili. Lalabathathu bavelele namhle enkantolo njengoba uchaza ukuthi babukene nawo macala kepha ibheyili yabo ayizange iqhubeke bese ukuthi mama abazange banikeze ibheyili lokwendekile nje ukuthi icala lizobe liyahlekiswa kude kube ngumhla ka-18 kuSeptember lapho kusabe sebabuyela kweliwa i-indictment kulapho nangabe kutawendeka icala labo bese liyaqhubeka-ke utakhumbula emsakati nembukelo ekhaya ukuthi lecala leli icala leli noma kusigameko lesendeka nga-October nyakenye lapho labasola basola ukuthi babamba leti vakashi tasezweni laseJalimane ebetitela kule lizwe leNingizimu Afrika tibe tatsuka esifundeni saKwaZulu-Natal beta esifundeni seMpumalanga. Tingcinamba letivimbele ukuthi bayitfole ngutiphi Monareng? Inkantolo ayizange igcile kakhulu kunali icala njengoba sibuke ukuthi isicelo sabo sebheyili vele sasuka sachithwa nasekuqaleni labe kunene basasende khumbule ukuthi leli cala lelabheta noma labeka eNingizimu Afrika ku-spotlight noma emehlweni emave emhlaba ukuthi ingabe live leNingizimu Afrika liphephile yini kusibakathi ngapha kulo kanti-ke nezinkantolo nathi dabuka ukuthi angeke ivele nje tinikete lapho kunene ibheyili ngoba ukhumbule ukuthi lona live leNingizimu Afrika nalo liyasihlaba kakhulu lesendeka kule tivakashi noma kulo wavela ezweni laseJalimane lo watholakala umkakhe asala dengwana ngemva kuba babulawa lapho kunene amaduthulo. Kude yini emacala lamanye langetiwe lababukene nawo labasolo? Munye umsolo la lobukene nalinye icala ukhumbule ukuthi ngaphandle kwanasi isigameko kwasola noma kwatholakala ukuthi unalamanye amacala lawa wadala embi kokuba kwendeke nasi isigameko kanti nato letimoto noma imoto yinye leyasetshenziswa lapha kwabonakala ukuthi kwaba nemininingwane echaza ukuthi leyo moto imoto levele ibonakala kulesi nesigameko letebugebengu ebetendeka la kulesifunda seMpumalanga kungako-ke lapho kunene kunamunye-ke longetho lamacala ngawo macala ukubamba inkunzi bahlomeli kakhulu ukuhlasela amabhizinisi lapha eBarberton. Sasiphetha nje libuyela nini licala inkantolo Monareng? Icala liyobuyela mhla ka-18 September kulapho kwenziwa khona i-indictment nangabe kwendeka lelo cala lelo kungahle silibona liswa enkantolo maybe esigodi noma bese banikete i-trial date nangabe kwendeka leyo enkantolo ephakeme kulesifunda seMpumalanga. Asibonge imbiko wakho Monareng. Loyo-ke bekunguMotsibi Monareng loyinzatheli yetindzaba teSiswati ku-SABC lotinde eMpumalanga. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave.
iKaizer Chiefs itabe iphakamisa lithemba kuqedza lesomiso seTindzaba kuleli qembu kule season. Amakhosi atawuqala iDStv Premiership abukene neChippa United ekhaya ngelisonto. Liqembu lelisha leliqedza Polokwane City itobe idlala neCape Town City nalo futhi ekhaya ngolwesihlanu Nzambama. Sikubutile mbukeli ukuthi njengobe emaqembu amatasa asayinda abadlali ingabe wenethisekile yini ngendlela iqembu lakho lisayinde ngakhona abadlali uphendvule kanje. Qala lami leKaizer Chiefs lisayinile kodwa kanti kaxoli ngendlela elisayine ngalo ezi players sazifunayo azikafumaneki zona andixolanga tu. Ezami Chiefs sayinile nje zona kodwa azikasayini kahle sazophinde kubenze inyana futhi ngoba abadlali abaningi owuwona kade sibadinga igcinene bagcina bathathwe amanye amaqembu. Mina ngeqembu lami leOrlando Pirates inganelisekile kakhulu ngendlela abayiyona nangendlela ayabadlali ababasayinisile kakhulu uqinisa lapha 18 go goalkeeper. Hayi mina elami iqembu iKaizer Chiefs anginelisekile ngempela sisadingeka istriker phambili esolekelelana noSayile hayi angeneliseke impela iChiefs kumele isayine. Iqembu lami leMoroka Swallows kule season likulungele kahle kakhulu lisayine badlali labahle ngiyacabanga ukuthi le season le khona uzokhala madoda. Kanti ke nati longatlinzela kuligwalagwala FM letiphuma embiteni lomuhla ngensimbi yesithupha. Tingulwane tibagibeli disele baleni tide tingote kuhamba njengoba kuchubeka lokubukana ngecuthe emehlo emkhatsini ke kwemboni yematekisi kanye nemkhandlu dolopha waseKapa. Indvuna yelitiko lebudlelwane nemava ngephandle naleli phando unelithemba lekuthi budlelwane emkhatsini weNingizimu Afrika neNew Zealand butawuqina kulandzela imihlangano yalamave lamabili. Mbukeli tikuca lapho ke italomuhla asiphinze sihlangane ngalwesibili endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako ibe yinhle impela sonto.